Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na gikorwo mugeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengio. Akenya ni matigwo na ndeto cia Kieha na maithori maingi o riri mitino ya barabara ithiete na mbere gutunya Akenya mwemeyo yao na gutiga their loved ones na Kieha kinene riu ari ndeto cia Kieha tugikumenyithio horo uyu urikitie gutukinyira na ni horo wa Kieha thutha wa mutino muru wa barabara kuhanika na gutiga mundu mwe dying on spot ari angi magitigwo na nguraro njuru. Mutino uyu uri urahanikire hwai waira last night ni wa expressway haria exit ya Syokimau wikuruhania ngari nini, ngari ya taxi cab iria occupants ayo kana abiria nio marari ana 4 people in total, muthuri umwe, mutumia hamwe na kana kao na ndereba, haria ngari ino iraringire tinga kana kiragita kiria kirarugamite barabara-ini iyo ya expressway. Kuona ni gukoretwo na projects ya renovation guthika marima na potholes iria ci barabara-ini iyo, Akenya magitigwo na gwithithimukwo kuona marima maya maragithikwo mathaa-ini mutuku na nduma without even having enough public awareness, haria tinga na marori maya mararugama barabara-ini iyo na gucungiriria hotekeku wa mitino miuru ya barabara toyo uria riu wacungiriria ngari ino nini kuringa itinga na hau on spot. Muthuri ucio ahuruka na gute moyo wake agitiga family yake, mutumia na mwana wake mena nguraro njuru na ndereba ehari mahututi. Na mibango ya gutigirira waki na guthondeka kwa barabara ino ni watabanio na njira itagucungiriria mitino ya barabara ni yambitie gutabanio, Akenya makiendekithia akia ya barabara ino mekire life saver ironekana wega oro hamwe na mikanda ya reflective tape niguo ndereba aria marakihuthira barabara iyo mehuge mitino. Tukiuga pole sana kuri family ya abiria ya na aria me thibitari, we wish them nothing but quick recovery. Kikuyu Daily News, subscribe.